i dobrodošli na moj kanal. Kao što vidite, po naslovu klipa danas ćemo da snimamo Danči Monika official video. Ovaj video je izašao 29.7. To je bilo petak, da, petak je to bio. Ja sam isto zakasnio, 3 dana sam zakasnio za ovo, može biti barem 2 dana da sam zakasnio. A ne veze što sam zakasnio, ko taj radi, taj griješi, pa je tako je. Ljudi, obavezno lajkujte ovaj video, da bude dosta lajkova na ovoj pjesmi od Dančija. To je onaj youtuber što snima na onom TikToku one neke glitcheve za GTA, šta možemo sve da nađemo u GTA i to. I onda subscribe se na moj kanal da dođem do 180 subscribera i to je to. I onda followte me na Instagramu Dominik_06 i drugi Instagram Rijeka_najjača i to je to. Možemo krenuti u video, vi uživajte i ocenite ovu pjesmu od 1 do 10. 25. Ovo ima i muđa. Da je to je on. Odmah sam ga pogodio. Tako mi sad. Bila? Da. Bila. Ne znam. Ono što kažem za pjesmu. Ako je to Monika, onda to znači da mu je to cura od Dančija. Da, ovo jeste jezero. Ovo se vidi da ovo je jezero, ovdje kao se strane voda nije, ali malo vidi. Ovo, ovdje je ovo Dubai, tak. A moguće. Pa te pišu i Dubai, pa tako ti bija. A ja naredim to u Barcelonu. Kaže ovo je dobro, neki tako koji tebe na meni on, ali dok nas pjesmi i jedan da ovako nešto radi. A to je tako što se ispao neki takvi, pa da ja radim nešto tako. Ne znam šta bi za ovo rekao. Ok, ne znam šta kažem za pjesmu, pjesma mi nije baš nešto neka, ali eto, snimio sam i čisto iz zezanja. Ako ste vi uživali, a neki nisu, a neki jesu, ocijenite pjesmu ovima koja se ne sviđa, ovima koji se sviđa ocijenite pjesmu u komentarima i to je to. Znači ljudi, hvala na gledanju ovog klipa, ako ste želi obavezno lajkujte ovaj video, da bude puno lajkova na ovoj pjesmi i to je to.
I onda subscribe se naravno na moj kanal da dođem do 180 subscribera i to je to onda. Ovu sam usiram 6 i drugi Instagram koristite da najjača i to je to. Idemo danas po vidu rijeka gori. Vidimo se. Ćao.